Civilization of Mars. Mars su ni atanga planet nei danin tota planet palina nia. Solar system Mercury chu planet te perania. Chumi to tu chu ni. Roman Indo pathian god of war ming choin Mars ti nia. Achang chuan ascend room thina wangin red planet ti ani thin bok. Ascend room chan chu alailunga iron oxide atam em wangani. Mars interstellar planet ani angin atom tu boruak atmosphere po apan leya. Alailung landan vel hi lungnoi thlok tena thla aden khuar chek chu kang deute. Khovel tlang kang mun valleys desert polar ice caps te ang em ani. Ama vir kol hun chung le sikle sa hun bi te chu kan khovel nen hian ain ang lebok. Mars hi solar system a planet jinga tlang kang na sat ber na le tlang kang sang ber do tu om na Olympus Mons anti khani. Martian ama helkol tu thla pani aneya phobos le deimos ani. Kumsang ka zakwa somruk panga a mariner pali chu Marsa avasin ma kha chuan bitam takin Marsa tui omin an ngai thin ani. Hi achan chu telescope manga Marsan enchangin mun eng le mun thim lai awm rui mai thina. Chungta chu chim top le mar topa te mu thin ania. Tuifin te tui pui ni ngein an ring plat thin ani. Masa chungta chu an thil mu sual le ngai ruat dik lo te umai ni in an soi thin ani. Tun malam khan an men mission Marsa an tir evidence tanga alan danin masang dei to kha chuan Marsa tuifin riat alo om to thin ni in alang. Kumsang ni panga khan radar data chun achim top le mar topa vulkan tamlutu ka omti amu chuak tani. Mars rover spirit chuan chemical compound sample ayan tikna water molecules an muni. Phoenix lander po khan July ni som thum pakha sang ni pariat khan Mars lei lungpon langa water ice sample an mubrok. Mars hi spacecraft and call make pasari lain an sir chiang me ka chungjinga panga 2001 Mars Odyssey, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter, Maven le Mars Orbiter Mission 10 an helkol renga. Adang pani Mars Exploration Rover Opportunity le Mars Science Laboratory Curiosity tetsu achunga lutin aleilung zir chiang tu anipok. Mars chanchin zir turan tir an luilon to spacecraft tetsu MERA Spirit le Inert Lander samtak le rovers Phoenix Lander 10 ni. Mars Reconnaissance Orbiter ina thla alak atanga alandanin Mars a hian kholum hun lain tuiluang om theini na lang. Kumsang ni song pathum khan NASA Curiosity rover chuan Mars leilunga tui za point pakhat pangal le za pathum vel an muni. Mars lenzong hi khovel chan vel oma chu tania. A surface area ro chu khovela mun raulai zong bel khom ai po hian azim ma thungani. Khovel ain ambuk lo zo pokani. Ale lung sende room hi iron oxide tamwang ania. Chu hematite ti le rasti te in an soipok thin. Mars hungril core region chu metallic core ti ni in amuk lea. A o zau thui zong radius chu kilometer sangkha zasari somruk pali velani. July region a chuan iron le nickel atam bera. Sulfur po za song parukatang song pasari la yomani. Helai mun iron sulfide core a hian khovel chungril core aya element zang si om ain alet ti lain atam zokani. Mars core hi silicate mantle in a hual chuak le feka. Silicate mantle hi Marsa lir hing le plangkang internet nar berani. Silicon le oxygen mai baka elements rang zinga tamdeu chu iron, magnesium, aluminium, calcium le potassium te ni. Chu wangin Mars planet a hian mineral rang silicon, oxygen, metals le element te oma. Chung hawatang chuan lung ai siam tani. Alei lungpon lang ero chu atlang puin palladic basalt ania. Athena chuan silica om ve bokani. Makvele tak mai chu magnetic field om reng hi evidence atangin mu aningai me ulawa. Mase observation atanga landanin Mars mun chen kala chuan magnetic field om ve tathoni. Mars geological history hi unrang athenania. Chungzing hlom lian zual pathum te chu pakatna Ocean period Mars leilung in siam tir ber tum chu kumbilian li point panga liam tai mo kumbilian thum point panga liam ta vel khania. Ocean e sun laya leilung chu outer space a lung thlok velin adeng danglam ta vek mai ni.
Tharsis balsi heti hun laya in siam langkang nu ma pong urania chuti lai chuan luipui asau bul mai ni pani na Hesperian period ai kumbilian thum point panga liam tai mo kumbilian ni point pakua liam ta emo hun laya leilung dan ania Hesperian lai hian lava chuan ram hun zau taka siamani pathumna Amazonian period ai kumbilian ni point pakua tanga billion thum point pakua liam ta tanga tun hun thlenga dan ania Amazonian regions a hian meteorite impact nual pokani Olympus Mons anti po heuna in siam hinia luipo alo luang na sa thin lebok Mars planet le borok del rinat le na laya khian tui thei to lo borok del rinat chu khovel ain aleja lain apan zo kani achim top le mar topa vur khon chu tui tang in siam ania chu tui vekta angni selasu Mars le lungki pit som thum paruk laya thukin achim pil vek theini Northern Polar Cap in Parzawzong diameter chu kilometer sang khat velania vul chu cubic kilometers million pakhat point paruk laya omani chuti line Southern Polar Cap diameter po kilometer sa thup som nga line in km thum vela cha ani bok ichina kan soitak zeu Olympus Mon Mount Olympus kha tlangkang thina nia tuna chona kang to lo thunga extinct volcano ni to in Tharsis region tia an soina lai bi ka omani Olympus Mons sanjong chu Mount Everest sign alet thum lai na sang zo kani Mars tuam tu boruak chu za somko paru carbon dioxide za point pakhat pakwa pathum argon le za pakhat point pariat pakwa nitrogen ania oxygen le tuipo awmani atmosphere chu aba leya hilthem le noi te takte te aleng chum rengani methane po omnge ni ti riat chu ani lebok solar system planet zinga Mars sikle sahian khovel season ang bik le maya hehi anomhun exist a on deu bik ve wangani Martian season reizong chu khovel sikle sa let ti area achan chu ni tonga khovel hat zong aya ni tonga Mars lat zok na hian a season ati rei tani Martian surface temperature chu winter polar cap sa chuan -degrees a somli pathum mania equatorial summer a chuan degree somthum panga ni thungani chutia borok temperature in thaulutuk chu atmosphere borok in thua panlutuk pangania chuti ni wangsuan polar heat ta kholin apai tam theilowa borok del rina atmospheric pressure po atlep he thinani ni tanga khovel hat zong ain alet pakhat point panga pani in alazoka ni zung ni engpo za somli pathum chau adong ta thinani chimlama summer temperature chu marlam ain degree somthum lain alum zok pokani chubaka Mars hi solar system a vutli puit le na sathina planet ania ni anhai changa piangin chuwai vutli pui chu athok chiam mai thinani ni tonga hlat zong chu million kilometers san hi somthum velania ni voi khat a hel chu hun chung chu Earth days zaruk somriat pasari ani Martian year hi kaini khovel kumkhat point pariat bial pakwa nen ain tukchi abokani tun hai evidence chen khatanga mu dan chuan Mars tui omte hi chu nunna nei hau tana al mama nia acid apai tam lebok ni na lang han kho satur chuan thil boi thak tak mai chu magnetosphere omlo le atmosphere panlu tukmul kha ania luma omne MMACA borok del rina atlem viau ta ka chuan vur khon atui thei der lo ni Marsa volcanic activity atop ko si wangin aleilung chu geological death nianga in chemical thar le mineral thar pechok tu tur thei to lo ni in ngai ni evidence atanga chuin tuna hian tun main nunna theina chance atam jok te ini mase kumsa ha zakwa somsari lai hol vela Viking probes in microorganism zonga experiments a design a chuan Mars leilunga chutiang nuna thei tur thil chu nge ni ti a hre chuak thei tani Marsa mission tir tumna hi science san thu ate engineering proposal le scientific proposal ate chuan kumzabi somni na le kumzabi somni pakhat vel khan alar thin heni Mars exploration hi kumsom telte emeu chung chu National Space Program thil tumjinga mi alo ni to thina kumsang kha sakwa somnga chhovel tangkhan
mission ti chin angin preliminary work an lo nei photo bok main Mars mission plans po kumzabi som ni tang toa rot ania Organization and Space Agency sang ten Space Exploration sang tlung zok nei theinan an lo buai pui thin hle ni tuna US Space Program kal dana chuan NASA's long term program sang ni som pali akhan kumsang ni som thum panga vela chuan mission Mars planeta tir tum ani Mars planeta zintur chuan thil hlom tak tak paltlang hangaya chung te chu pakhatna mission Mars planeta tir tur hian sum angai tam ya billion rukatanga billion zanga vel chu through program sang tan angai ni panhina cosmic rays energy sanglu tukle ionizing radiation te wangin mission crisel na ngong om theidon bokani mai ni somthum pakha sang ni som pathum khan NASA scientist chuan Marsa main mission tir chu radiation laka rislak na angani tin an report pathumna machine chu low gravity environment a rate takom chuan chuson official na ngong na satak aneya chungzinga chuan mit khomu thlengin angong theini palina machine dangte om velo na rate tak vom chuan rilrulam psychological effects a om theini pangana damlo le tak sahar sana inen kol na thale changtlung om don lo ni parukna thona kol chet pal a om lo theini pasarina hovela alo ki le huna Mars planeta microploma ron hon tel theidon bokani Mars planet hi mission chen theina ni oma alana wangin hemi chungchang scientific study po na sataka nei thinania aleilung ompung le tui haom boka wangin hovel ti lova chuan mission chen theina tur chi planet ani tin scientist zinga inhialna atam hle bokani Venus planet ti lova chuan hovel atangin thlo thlem tum taila Marsi energy ngai nem lo berania aset tuna chemical spacecraft propulsion methods mang hian tharuka tanga thlasari vel thangwang wang chu angai tho don ani hovel hi Venus planet nen hian alen zong borok le surface gravity po ai nang leya ase mishing chen thei dan tur zong a thlir chuan Mars le hovel in anna chu ala tam fe zok ni in mithiam te dan soi Marsa ni rei zong chu hovel ni rei zong nen ain chen te leya Mars solar day chu darker som ni pali minute som thum pakua le second som thum panga nia Mars le hovel hian in anatak aneya planet tangte ai chuan ain ang dei zo kani amai ro chu mishing tan chuan apoi thlak te don thunga Mars planeta nunan nei omte chu air pressure niam thana salutuk wangin siam mai ania oxygen po za bial point pakhat chawma vulkan tam tak huma se tui chu atlem le thungani kumsang ni som pani khan patek chikhat le cyanobacterian mu thu report ani NASA rover data tanga hriat danin hovel mun then khat le Mars leilung hian in anna nei ti mu chu ani Mars mun niam laya temperature le Antarctica alawin ang le boka kumsang ha chu somluk pakhata main balloon in ahan thlen sin hovel mun sanglai kilometer som thum panga a atmospheric pressure chu Mars ro ruak ne ain mil le bokani mase Mars san nung theitur chuan man role artificial environment kan mamo thum don ani hovel atanga Mars in tur chuan energy ngai tamlem lowa homen transfer orbit mangin space sakhian thako chung tho char rangai don ani transfer trajectories an siam danglam chuan hun a he lo le zolanga tharuka tanga thlasari vel amanganga ase hi chuan energy le fuel ngai tam deuh thung don ani tharuk ai rei lova thleng thei tur hian delta v sangzo kamamoa fuel phe chu angai tam hle tawng chu tiang ni thei tur chi chu an lo enchin to a chungta chu variable specific impulse magnetoplasma rocket le nuclear rocket sen ni chu tian zin lai chuan astronaut te chu radiation lakan him atul hleya event him dan kong dap alo tul le don ta ni cosmic radiation le solar wind te chuan mishing DNA anti che thei tlat si ni chumi wangchon cancer athleng le zel thei bok Mars gravity chu hovel gravity ain bial pakhat pathum pariat lai na chaka atmosphere ro chu hovel atmosphere omzat bial point paruklek ani thung gravity chaklutuk le aerodynamic effects som awangin spacecraft ritak tan chuan Mars planet leilunga tum ahar sa hle dona chuwangin Mars atum tur chuan landing pilot mission chuan braking le landing system danglam big amamo don ani
Mars colonization din tak tur chuan manro thatak tak le chi sang mamo ani ngei dona chunga te chuan tui lakna chamuna thok thei tan tur energy lak dan tur te ni chena na thona mun cha khai le mamo lakna mun energy production le storage equipment te chu thilngai vector chiang sa nia chung te chuan mabak ala tikau hle ome Mars machine tan han kal chho vel na tur au ngai le bokanga fuels le energy lakna mun nei that angai le dona ni Mars hian gravity etlem leya chubaka solar systema aum hun hi Mars atpe tana ol sampha le dona ni achunga resources of the chu thlai then khat chin theina turatan po ala siam thei dona manro changtlung jok lang nar ala ni bokanga chung manro te chu asteroid belta minor om te tan tangkai tak tur ala ni le cheu don bokani Mars planeta hian tu malo om to anomani chuan an hmuna tuile vur om te man tangkai dang le hildang dang om te chu siam dang lama man tangkai dan an thiam le in an ring ani Mars chunga omsa local resources chu infrastructure construction a manzui ngal thei turania chungzinga chuan metallic iron oma hei nickel iron meteorite satanga lak chho mai thei ani don bokani ati lama chuan intermartian trade atan leitra hi anianga chu Mars omphung a in her dang lam le a chemical inform ko le ma chuan a hlu le don ani Martian colony din tur chuan solar power hi thilpoi mo tak ni turania Marsa solar insulation amchu kovela solar insulation omjong za somli panhi choni Marsu ni tanga kovel hlat zong aya za somnga panhial hlazo kania chuwangin isolation po chu atlem pha ta em mai ni chuwang chuan Martian house chuan solar energy hiang na taka lak thei dan an zona ngai don tinani nuclear power chu thilpoi mo tak le mamo na tak tur ani lenga kovele Martian ka thenvel nana nuclear energy man chuan sen so ati siom leya alova om thei lo teu tho hlu le poimo ani ton bokani alien stars te chuan Egyptian Great Pyramid angchia Mars planeta an mu chho thu an puang hetatanga landanin red planeta hian ancient civilization loading to nge ni na lang NASA unmanned curiosity rover space vehicle chuan red planeta pyramid amu chuka masa pyramid hi kar ya vel chawnin researcher te chuan an ring ani conspiracies te phei chuan tu main Mars cheng an lo om to thina tuna poin an omek lowang ti asoi thei mi lo an ti ta hial ani pyramid kar yet vel angal lang hi ate ve sim nge lein hoi lama in phum oma heta kan mui chu pyramid chip chau po ani thei ti ngai dan chenin an chut na sa le bokani then khat lai leilung pyramid ang taka lo in siam ve mai ani an ring bok tun haya Mars planeta ancient civilization lo om to anga rin theina tur thil na saina mu chho jinga hian pillar ruins pyramid sang mishing mai ang tak le sphinx se atel ngeng he bokani Mars planeta mishing tir an tum tanta NASA son mishing thon thei dan tur hangai to meka kumsang ni som ni panga hian asteroida in ka kai antuma sang ni som thum vela chuan Mars lam hoya zin antum taruk mai ni Mars biki chu robotic le scientific discovery tam na planet ani Mars chung boruak le leilung hi tu ma chuan wishing le nun na nei ho chen theina ti po awazir tiang tu spacecraft data tangte in evidence pui tham tak mu chu ani to bok kumsang ni som thuma Mars chu wishing ngein kan tlo thai ani chuan tuna hian wishing chena chin niam ti an fin pia thenga filter po an mu chu bel ngei na rin ombok robotic explorers te chuan Mars ki kumsomli ai tamma anzir tian lain NASA chuan human mission chu angai to ve tan ta choni chumi tan chuan International Space Station scientist thil zir tian hun ki apoi mo leya engtinge wana mission taksa dang lama astronaut te fiselna engtinge kan von that zel theyang ti thlengin station kian sul achu mai ni